Hello, muntina sopi ulanau tu ni hichi tu anangai hozo sinabon savin Christ Center Family Bible Study akonin kahinglim chi kitwin him. Tu ni ko SEMTILBU Genesis bung somle gate sung Sodom adinga Sodom le Gomora adinga Abraham Taona ti chung sanga phatom cha Bible quiz le Bible study na bolkom ke diu ahin hi pathin tu hi e hol jong i he chenuwa isimuwa i he chenuwa izuite yuwa e chati ho jong i hilte diu hi pathin tu pi hi ti sumil lovin hi chi ibol ngai jing bawin bung somle gate sung hi velkhat vel ni be chate to anasim do te pathin ko mataw na puma Haji Bible quiz zate and hilte din Pakai men ikitim ven him. Verse of the day to ahilouleh Genesis bung somle gate sang somle lina Pakai dinga thil ipi ahahsa Katep pehphat chavang phatleh nahenga kahung kitding hiche chuleh sara in chapa khat anahinding pathin lo pina chang tahan Pakai dinga thil ipi ahahsa tihi pathin kitibna Abraham koma kitibna hichi bung sunga character so chu ahilouleh Abraham akimukirin tera chapa pathin ta san hodinga mipa Sarah Abraham zinu MALJIN THUM HO Sodom le Gomora sumang dinga hung ho Abraham kom ho paw hichi bung somle bung gen iti lai pha anikizi ham iti ahilouleh Genesis bung somle gen hi Abraham kum som ko le ko lai anaso Bible theme hole history hana seidanun bung somle gen sunga thil so ho hi 1897 BC laya anaso atiwen hichi hoilai muna anaso ham tia headinga pha so ahilouleh Genesis bung somle gen pathin Abraham koma ahung kila namun su mamre gang pi phung la atiwen aban le Genesis bung somle thum sang somle ge na hitin asejen akimu bangin hichi mamre gang pi phung hi Hebron muna anaum akitin abana outline hichi bung sunga ipipitu simkimu iti ahilouleh Pakai vantilin Abraham ahung vila Abraham in Pakai vantil ana hilam zong ahetlo ahiwanga ana lunsa ana nani sana kimuna bung Pakai vantilin Sarah in chapa aneding aseikit azu Sarah in anata asan lozia ana nuina amale ma anakinui na zong kimuna bung atum na asun Pakai vantilin Sodom le Gomora asumang ding Abraham koma ana seipi na zong akimun ali na asun Abraham zong Sodom le Gomora adinga ana Taona kimuna bung zong abana Bible quiz question number 1 na Abraham apon bukot phungbula ana tawa chu ahinga koi hungkila hichi hichang khat nalama akimuin Pakai ahungkila atin question number 2 na Abraham koma hungkila ho chu mi izat hivem itile hichi verse 2 lama akimuin mi thum ahive question number 3 na Abraham in ahenga hungkila ho koma chu ipi anasay itile chizong chang thum lama akimuin ke ma nei zot pa in chi pai hi beun tin anakham danin question number 4 na ahenga hungkila ho adia Abraham in ipi anabol pm itile verse chang sagi na lama akimuin ane diu anahon pm question number 5 na ahenga hungkila ho chu Abraham in ipi anathapi ipi anathapi itile hijong hichang sagi na lam mama akimuin bonggol no chat bonggol hala ahoy pet no chat khat anathapi akitin question number 6 na nazinu Sarah hoya ba hichi hi kon koi koma ase itile Pakayin Abraham koma anado Abraham koma na say akitin sang ko lama akimun question number 7 na Pakayin kema iti lai phatleh kahung kitding tia Abraham koma na say itile verse 10 na sang som lama akimuin chavang lai phatleh kahung kitding atin question number 8 na Pakai vantilin Sarah cha neding tu asaya so Sarah in ipi anabolam itile sang somla nila ma akimuin Sarah so amale ama anakinui sat ataasan lawzen question number 9 na Abraham koma ko na mi hosun hoilam azot ovem atile chang somla gup na lama akimuin Sodom lang azonove
Question number 10 nahin. Pakai jin Abraham koma athil bol go chu ipi ahi anati iti anasay pm. Chang som nila maakimuin. Sodom le Gomora Taona thu kisay ho gapoche ninga hung kahi tin asay pin ahim. Question number som lakhat 11 nahin. Pakai chu Sodom lang zona at siyo achu Abrahamin ipi anabolem itila chang som nila maakimuin. Abraham chu pakai masanga ading cha dentan ahim. Question number 12 nahin. Abrahamin pakai koma midi izat adia anataw pi masat penham atila chang som nila maakimuin midi som nga adin anataw pi question number som la tumahin. Pakai jin Abraham chu iti anadon bu itila chang som nila maakimuin midi som nga kamud o ahile khopi chu subang ponge tinan don bodin he. Question number 14 nahin. Abraham chun mi som nga adia ataw na chu mi iza chana hungkum laham tile he chizong hi verse som thumla nila maakimuin mi som nga akunin mi somin ahungkum lai. Question number 15 nahin. Pakai jin hi midi som ho je a chu khopi chu ipi ka loading a hi atm itile hi chang som thumla nila maakimuin pakai jin hi midi som ho ji chun a khopi chu sumang pong iti anakitemin him hi bung sunga ko na izil do tyo application cho hile bung som lagi som le liin a sei bangin pathena din thil ahahsa kiti ma ompoi kum zakhat le kum som ko hingsa Abraham le Sara cha anahin sa thei pathenin tu nia nang le ke ama ta san ho zo se adin izakai ei bol pi theu veti ta san pumin sumil po hite Abrahamin pakai ahilam ahet lo wangin maljin analema analhun sa azin pakai vantil analhun sa khain chapa aneding thotip sudet na anamun ahim maljin le khozin mi bol phat hi pathin ki panale e hodinga jong phathe chan na hi ti sumil po hite Abrahamin amaljin hodin bo abongo la ahoy pen athaw pen na tha pen hi midang adia ahoy pen apha pen pe do akiti hi asimpa pathen ki pe hi ti sumil lovin apha pen ahoy pen pe do jing thedin pathen in e holim pi che han Abrahamin Sodom le Gomora adin pathen ko ma anataw pen intercede anabolin hi ama taw na zin pakai jin lot le ain sung mi te jong anahu do pi uben hi e ho jong in sung le midang adi nga pathin ko ma itaw pi jingule e ho taw na zala pathenin hin na ahin puilo te dio hi je hin midang adi nga taw pi jingding thasipo hite sumil po hite Abrahamin anagel achu Sodom le Gomora achun midi sombe kimute nante tia som chana ananga ahin wangset ten midi le pathin lungto mi som zeng zo anakimudo zolo phada chu akhopi chu pakai jin anasu mang ahita Sodom le Gomora munso asagi na ahin hichi kasim singla jing kalung thim ei su khale jengin asuna le jengin ahim aze chu Abrahamin mi som be nante natin mi som zong akimu zolo he tunin in sung ho bung sung na in nam sung wa midi pathin lung to he mi izat pathin amudo zodem ei mudo zodi vem ti ei male e ma na ki hol chi he de midi na hi a pathin lung to na hi le nang je le nang taw na zala pathinin na in sung mi cheng le na nam sung na ho bung sung a hu do the hi ti sumil lovin pathin lung to hi jing thedingin pakai menin ikitim si ove tunini khwa hechi quiz le Bible study anasima anangai hozo si pathenin ibon 7 phathe ebu chita hangka ki pa amen.